Voisun November nikhat kumsang ni le som ni panga inring ni ani BJ Zaute official clear tu le ngai thatu hai inreng in chipai Chanchinthar ai pung langman Mar Youth Association General Headquarters in Thusuok team langna nei masangai ti November nikhat kumsang ni le som ni panga IDPS and kolna chungchanga HYA General Headquarters Thupung HYA General Headquarters sun Manipur Buoina le inzoma HYA branch fetlenga raljam IDPS hai en kolnasin kumhni le thlanga zet atho hnungin Government of Manipur Home Department memo number H1701/114/2023 HD dated Infal the 24th October 2025 dungzuin IDPS hai ration ahloppuya mi pek lakha Thunai tuhan remchang le man thri lein IDPS hai mimal account chita direct benefit transfer antho ta ding leile mo phurna latu ding root fel anni ta lein HYA nuya relief center hai enkol na sinchu October ni somthum pat sang ni som ni panga an thokin district administration kuta anita ti IDPS le mi pui hri dingin kanpu direct benefit transfer chungchanga hin HYA General Headquarters le District Administration ting infiltrate na le inron khomna no a sarkarin order ansu dungzuin HYA chun inza takin apomelani relief and kolna le thildang danga HYA in kudrol thei tanoni a si that kong inkima mo phurna la thei tanoni district administration mo phurna ni tangati IDPS and kolna sin sarkara anita a mo phurna chungchanga hritboi no na dingin relief center and kaitu district branch an thoka tlomngai fal volunteer popo hi lekha ai mu hnunga anma tinga lasuk dingin branch thrui tu hai in thritreini bur lebel thukle thil dang dang ko ran mimal le HYA thil ai manghai popo hi lekha suk an thok kar khat sungin en kainasin thotu athar hain anei tu chit kuma kim taka lope kirdingin intritirna ai nei ngalani buitran tiran thoka kasol kakham thrilova mangai taka enkol nasin mi thopek tu HYA branch hai khotlang koran NGOs le mimal tlomngai hai ancheng na ding in anma moem tuile mi supply tu hai chunga HYA General Headquarters sun lungril le ti takzetin lom thu arhila anin rimna le tlomngai na popowa ale tam tak malsom na dongding le mi hai ta dinga damna le beltlak ni pe dingin dit sakna kanin hlan molmol cheu nama in thopui lalram sim Zaute General Secretary HYA General Headquarters Laldon Lin Varte General President HYA General Headquarters Chanchinthar punglangna nei somha leite voisun khan Manipura unau kuki hai chengna kangchuk khuwa silai pugri thrit ani nokta amunti nga in thok report ei dongdanin kuki khulal hai le khosung authority han ka ni ching taloding in voitam thusu kan simta chukhela anni le inram rizula Kacha Naga hai khoma kuki hai chu ka ni ching taloding in voitam in thritirna an lo pek ta bokani hing thusuk le in thritirna hai chu ngai tha ka ni ching lui tralan lein le Kacha Naga ramsung ting lo sin thomi han mun anlak sa ani tia lung oi loin voisun khan ral thum choi Kacha Naga mi I manizat hai chun silai voi I manizat met pukin lowa sin thoa kuki hai chu not jamin kani anching hai chu anro ut pe kani Kacha Naga hai hin kani choni loin kuki hai busik sa ansi khom hai khom anro pek sanin ei chanchin laknain atar langsa ngalani hi thiltlung le inzomin Committee on Tribal Unity kottu chun thil dan thataka bozui me kania thiltlung dan thuching indiktak thri sukani ma chu namle namkara Buoina suk theiding zonga social media haya tu khoma thu the dar loading in thritirna thusuk an sim ngal ani November nikhat inrinni voitu khan Churchampur district henglep muna Central Force hai chu lutin kuki pasal pani anmana hi thu hi hrit ani charin numai nupui hai chu in ko khom halin army hai le anin nora nu hai huisen nazarin anmi man hai chu anin chu thlak pek thei ani army hai hin aini tlang mi hai hi man tumin ma anlak zinga
meite ting hlak chu indoral builaya tul that tu hai alusa pol hai hlak zalen takin an la thei jingani ei thulak na pakhatina hril dan chun hinga army ha in ei ni mi an man hi NIA hai kuta anin hlan song hlak tin a hril army ha ya in thok hing anga boruk hi tuk thut thut thei jing ei ni lein nu mei nu pui hai chu ma la ngal thei dinga in ring jinga dingin ei ngien ngal an chun hing anga army han an mi hung man chat chat thei dana hin ei ni le ei ni in report ei khom a hoina china ta Manipura Kacha Naga CSO pakhat Naga People's Organization NPO han Kuki hai kuma nithum sung timchin hun anpek limta October ni som ni parit nia NSCNIM leader TH Muivain Senapati district asir huna lomlut na hunser anmang sung United Naga Council han phallotia khapna thusuk ansim chu bosein lampui dunga motor shat dewatlan kulin we demand Kuki land we want Kuki land tia khe kulin lamsira muiwa lomlut na poster suksitu hai chu nithum sung ya Naga People's Organization hai kuta hungpelut dingin polhin Kuki thuitu hai kuma in shiterna apekani limta October ni som ni pasari thotan ni jingkar darli vela acheng na ina in thoka suk doka nili sung aum na chin shrit nilo meite pasal pakhat CH amunau meite taret khulmai lekai khomi chu Imphal East District Additional SP malak nain sagol manga OC Assam Rifles le BSF chanung khu mi pui hai le taret khul youth club han taret khule ase vel mun le ramngo pui hai zongna sin hor taka anfe pui nungin zani tarik ni som thum pakhat October zirtop ni jingkar dar som pakhat le minute som li panga vel khan taret khul mul chungting bomhrui manga inok hlumsa mu ani buffer zone simani lane Manipur High Court hekna thu thelu tani kumsang ni somni pathum mei ni thumnia Manipura indoral bui antrana inthok Imphal phai sung lut na thei National Highway le lampui haya meite nammi pui hai engine in lon theilowa anla jing na thua lungoi loin Manipur State Sarkar le India Sarkar hai chunga hekna public interest litigation PIL pakhat Manipur High Court a thelu tani hi PIL thelu tu hi meitein humei pakhat thokchom sujata ani hi thubuile inzoma India Sarkar IOR respondent ding hai chu Home Affairs Ministry Home Secretary Defense Secretary 57th Mountain Division Leimakhong General Officer Commanding le Inspector General of Assam Rifles South ha hininganta chun Manipur State Sarkar IOR respondent ding hai chu Chief Secretary le Manipur Police Director General hai ninganti Manipur High Court a thokchom sujata in PIL athelut in ashildanin Manipur le India Sarkar IOR respondents han National Highway hing National Highway 2 National Highway 37 H1 le Manipura lampui lamlin taphot haya mi 12 khom threshan umlowa engine in lon anni thei seng theina dingin respondents han ma anlak na dinga anni chunga court in thupek apek na dinga le buffer zone le National Highway haya meite mi pui hai roding khapa hi constitution dan le inkal ani tia court in apung na dinga nge na PIL ani inlon engine mi pui han misul hai kutan tu no na dingin court chun central force hai chu veng himna sin thataka thodinga thupek pedingin PIL hin nge na asim ngal bokoni chun court thupek hai chu thataka bozuya endik tu dingin monitoring committee pakhat indin ni bok rose chun hing Imphal le more inkara highway Imphal le Dimapur inkar highway le Imphal le Jirbam inkar highway haya meite mipui ha engine in lon theina dingin hun route big ni sin la chu hun route haya veng himna sin thodinga security hun toka thangan lakna ding court chun respondent hai kuma thupek perosen tin PIL thusuk hina rilsa ngalani Union Ministry of Education Department of School and Literacy in Unified District Information System for Education Plus in kum sangni somni palile kum sangni somni panga in kara report and pek angin Manipur State sunga thim in chukna school sang li le zaruk le somruk paruk hailaya zathum le somri pathum haya zirtir tu pakhat seng ruyan tin arhil Manipur government chun
school fagat hansi ti thupui choya ma lakna angreng anei na chu government school haya danglam na inkhom antlun phakno ti na ril kumsang ni somni palile kumsang ni somni panga inkara IDI SC plus report dungzuin Manipur sunga pre-primary and secondary level chena inchuklai na pang nuiruk singsari sangthum zale somle parit han school ran thana anin chuka anni highlight inchuklai na pang nui ni le sangri le somnga le pani hai chu government school a inchukan nia chun inchuklai na pang sing ni le sanga le zale somku le pakhat hai chu government aided school haya inchuk ania chu khela inchuklai na pang nui li le sing thum le sang khat le zale somnga le paruk hai chu private school haya inchukan ni gross enrollment ratio dungzuin secondary level a schedule ka sa inchuklai na pang zakhatan chunga schedule try paru ka chun antlom hle tin report chun rilani report hin aril sana manipura school sangli le zaruk le somruk paruk umhaya inchuklai na pang nuiruk le singsari le sangthum le zale somrit parit hai in zirtirtu singli le sangkhat le zali le somku anuma hi le inzomin atlang puin school pakhata zirtirtu paku pe anumti nani chun inchuklai na pang le zirtirtu ratio hi 16:1 ani school somthum panga haya ming ziglut na pang pakhat khoman umno chunglai jingchun hing school somthum panga haya zirtirtu somruk zet an umve thungani tin report chun atar langsa ngalani Nagaland government chun Nagaland ramsunga naga namnilo nan naga haicho register of indigenous inhabitants of Nagaland nuya arami hai ni nale chan ang indigenous status pek anni noding tin aril Nagaland government spokesperson minister KG Kanya in Chanchinthar hai ma arhilna limta October ni somni paritnia state cabinet han imbig na an nei na naga namnilo nampali han RRIN malakna chungchanga hekna an tholin court in thutanna asim felma po RIIN le inzoma malakna haipo po sukchol alonita tin arhil minister Kenya in arhil peina Nagaland na chenga rammi diktak Shri Ran Anni Theina Dingle inner line permit chu Chataka Fepui Anni Theina Dingin RIN hi Indin Ania ILP dan Chataka Fepui Anni Theina Dingin Arami Diktak Hai Ching Masak hi Thilharsa Tak Ahungnita Chun RIIN Malakna hin Aram Sunga Schedule Tribe Hai chu Sukbui Phagnoni Asan chu ST Hai hi Constitution dan Dangin Ahup Sa Lein Tin Arhil Nagaland Sunga Tribe Pali Hing Kachari Garo Mikirle Kukihan RIIN hi ditlowa ando dalain court in thutanna asim manmain RIIN malakna chu cholsan alonita tin minister Kenya chun arhilsa bokani chun Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 dan dungzuya Nagaland ramsunga arami in diktak naga nam chawin aram leilung chunga thuneina neanti ti hi state government chun khautakin fe puijingati tin Nagaland government spokesperson minister KG Kenya chun atar langsa ngalani Arunachal Pradesh East Siang district Mebokhua Sango residential school an en kollai inchuklai na pang kumtling lo mi somthum hai chunga hurherna thila tholui na mangtu hostel warden kum somthum pahnia upa Hen Johnson Vaiphei apa ming khama Vaiphei Churchampur Manipur mi chumanin Pokso Act nuya Section 42/6 hi mangin achunga thuboi jiglutani tin SP East Siang district Thusuok.Dt arhil Nigeria Rama Christian Hai nunrong taka thatle Christian Hai chunga tharum thona anasatalein US chun Nigeria Ramcho country of particular concern tina pungta rambung pakhat sunga sahuminga in thatnale tharum thona tlungna mun hai chu International Religious Freedom Act 1998 dan nuya country of particular concern tin US chun apung lakani US President Donald Trump in arhil danin Nigeria Rama Islam Sakhu in Viet Chilhan Christian Hai asang tel nunrong takin anthat ta ani chulain Nigeria Ramcho country of particular concern tin kapung ta tin arhilani Nigeria le ramdang dang haya Christian Hai chunga tharum thona thlungjing hi USA hin enli mei no ni Khovela Christian Hai thlawang hauding le sansuk dingin inring zinga kanni tin President Trump chun arhil sa bokani tu lai nayal khan Nigeria Rama ralruk thopol le
helpol in zomkhom pol ran abikin boko haram pol haya in thok Christian hai chunga tharum thona nasatakin atlunga tukum limta thado mihni sung ringotin Benue State ilwata khopuya Christian hai mi zahni chung nun rong taka that anlo ni ta ani ole voice na Chanchinthar ai hung su lang the hai po chu ani